bana banzambi moyo wenu ngasa ni jitalala bya kujitatu nzambi ikala nenu myabe yonse nikalangana mujina jakiliso Yesu amen chiluba tudifilaini misuka nemeyo yetu yonso tumutumbisha bonso mumyabi tuikalangana nyuma wanzambi jutu sangisha ne ujutu lombolo bonso popo yo bana banzambi jani ndi mwambi kafumbu mutamba mwambi wa mishoni yakaji babigila na APSM nidisanga bokupetana kabidi lelu bwatwetu kutendelela mmokulu wetu babonso badibikalani myabe yonsi dibumatengwa amalaba nayi bapeta mushindu wakumvudi di anzambi mmokulu wetu mmokulu wa bankambo betu echinchi disu di anzambi bwa bantu bonso bumvudi miande mimpi anzambi umiyakuli yapo nunko tudifilai bonso tuanga taimikandi yetu ya misambu musambu jinomba lukama kumwanda mutekete meto akawimba musambu shalu kunyima nakusubwana tuwimba kabijilelu nungune tuimbe musambu bwalu bwa Yesu musungiji munyu matujamu tumuvuluka Kristo bwalu bwa yeka bijwakele muchwe mashi kumuchu muchama kane bwatwe tutufete moyo nkune tuimbe ne disanga tuye upesa kumpala bwalu bwa Yesu kusungele wakalwila kufila bantu mashi andia eyo twakwimba musambu ujuwambene bwalu bwa Yesu musungidi na tufilulusu bwalu bwa toku tufika mvesi mikwabo nunku tujitu tungunukane kutendelela kwetu tulomba inzambi kumpala kwa kumvudidi anzambi bwa nyuma atulombole mukubala kwa mukando wa nzambi kushingulula kabiti bai
Tatu nzambi mufiki wajuli ni wabuloba. Tudi kumpala kwebe katataka. Tukutendelela. Tulomba nyuma webe. Atulombole. Walu wachikondo cha kukumbani cha tukubala. Didi ya nzambi. Dikujijingulula kabichi. Meso etu adibitaitai misango ya bungi boku monu tuleta. Kadi utabaje meso etu. Bwatu etu tubale. Neto jungulula kabichi. Balombu jiboku jinyuma mwimpa. Kangoli michi me yaban santo bebe. Mi abiyon sujubi kalangana. Bo. Bagidili diye dini disanga. Midini jakilistu mkalengwe tutulombu nunku. Amen. Didi etu jalelu. Didi umumukando wa Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel. Chapitre mwina verse umotono kujumuanda mukulu. Mu profeti uji utangila jichinchimika ja Yerusalemu jilwalwa. Wewe kabiji mwana wa muntu angata jimpana ujiteke kumpala kwebe. Fundafu chifundu cha musoko. Yerusalemu mene. Uchinchimike. Asa kumabula manene akuchinchimika. Umwishe mishiki ya buloba bwa bena mvita. Babande bwa kulwisha. Asa ku bitujilu bya bena mvita. Binyunguluka musoko. Nelongolo laku michi minene ya kushimbula nayi ngumbu. Ujanga chile mpanu wa chamu chifike. Umuteke bulumbu lwa chamu chifike. Fanka chifebe ne musoko. Tangisha mpala webe kujiuvija bumusoko ujibo bachinchimika. Ne wewe uchinchimike echi nechikale chimanyinu kuji bene Israel. Nungulala biebe kuluseke lwaku chanze chebe cha bakash. Nenteke mibi ya bene Israel fambi jifebe. Bumujibu ngibwa matuku awalala. Bumujibu ngibwa matuku awatwala mibiji yabo. Bwalu bwa nakujadika ne bungi bwa bijimu binaba kengesha bwa bubi bwabo ne buikale kuujibu bungi bwa matuku kama isatu ni makumi chitema mene. Ne mu matuku awonso ne utwale bubi bwaba muchota cha beni Israel. Hawa mana matuku awu ulale kabidi kuluseke lwaku chanza chebe cha balum. Utwali mibi yaba muchi sambe cha bene Yuda. Njinku tekela matuku makumi anai. Jituku jimwe dikalebu chijimu. Tangisha mpala webe kuchinchimika kwa Yerusalemu olo le jibo kujebe kaji ine chilulu ne amba mei aku fisha na ubajimu. Tangile biebe nenkusuike ni mionji fambi jifebe bwa wewe kwa ndamuki kuluseke ne kuluseke anu pakumbana matuku auji uchinchimika musoko. Tangile biebe nenkusuike ni mionji fambi jifebe bwa wewe kwa ndamuki kuluseke ne kuluseke anu pa kumbana matuku aweji uchinchimika musoko ejinjija ya power. Amen. Nous allons essayer de lire aussi en français pour la bonne compréhension. Ézéchiel chapitre 4 versets 1 à 8.
prophétie sur la destruction de Jérusalem. Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi et tu y traceras une ville, Jérusalem. Représente-la en état de siège. Forme des retranchements. Élève contre elle des terrasses. Environne-la d'un camp. Dresse contre elle des béliers tout autour. Prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle et elle sera assiégée et tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Puis couche-toi sur le côté gauche, mais l'iniquité de la maison d'Israël et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité, 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Tu tourneras ta face et ton bras ni vers Jérusalem assiégée et tu prophétiseras contre elle. Et voici, je mettrai des coups aux cordes sur toi afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège. C'est la parole du Seigneur. Bana banzambi, toi kumvukubali kwa mkando wa Nzambi, dije tujalelu, didifa bwalu, bwadi chinchimika jamusoko. Dichinchimika jamusoko chitu ditubi kila mu mwakulu wa mfalansane état de siège. Dichinchimika ja Ituri, dichinchimika ja Bunya kwetu ku Kongo, dichinchimika ja Musoko. Bulele la mwabeu Zambi vadiwa kulone muprofete Yefezekele ujumuleje dichinchimika jilwalwa. Nunguna kuswanu bwane ngakulufa bwalwebu bwalubwa kwetu kunu kutuji ku Canada tudi muchikondo ngondo wa kuvuluka masalayi akapona mumvita akadifila ni muchuma wonso bwabulobe bwikala ni jitalala bwamakokanga na ajike bumudibena France bambane jour commémoratif pour les soldats qui sont tombés au front. Bakashebaka jinebana anubwa kufila ditunga bwa ditunga dikala ni ditalala. Kibolka ina kwambene ni kwetu kabidi kukongo muchikondo tudi muchikondo chijiba bigilene cha dichinchimika jamusoko état de siège. Bwalu mukando wa Nzambi kawena mushie bwalu na nshabu. Fandi mona bene chidiji bakwa buba chikondo echi bikala bajuula bwalu bwa dichinchimika ja Ituri anyi ja Bunya na kwelangane menshi ni kwangata mafanga dikana aba badibene lukuna ba mwana wa mwene Kongo. Bubi twikala tudi twita busha bwana mukalengo wa ditungu udi Nzambi mutu feshe bwa muchikondo echi musungu jibwe ne mutu mibwe ne muji mukampanda butu jinabu mbwa kuita busha kabidi malu onso ajiwenze bwalu bwa bubi ikala bwalu buka bwena busanga jibo mumkando wa Nzambi nungu jibadi tuji mwaku
bupija kadi nanga kakwena bwalu budi bwenza kamwishi mwajulo nejiba budi nzambi kayimwanje kubwambana kayimwanje kubwenza nashi bulele lijichinchimika didi efezekele umona didi chikena kumona mushindu udi nzambi umwambila anyi bimwene kabune dichinchimika mbwa mushindu wa chikondo cha kumbana udi wabikila Yerusalem celeste kadina kwamba ne kudidi chinchimika didi kadidi mwene kakumesu jabikena kumona ne dichinchimika ditumona kumesu bwalu bwa malu atujitwika langana nawo mwishi mwajulo ne diba bubi twikala tuditwita bushe ne mukalenge uji mukalenge musungu jiboku jinzambi tuvuluka meyenda makwabo akakulula yifa akayiluseka lwina lwakuesete wakambene nimbwa kufila mubiji wanyi ningufila bwane buloba bwanyi bwikala ne ditalala buloba bujinzambi mumpeshi chena njisangana ninkala mukalengu wajitunga fajichitu fachumu cha buloba chikala mulutatu nungu vandi mumona bantu bakabu bikala belanga na mpata kubwalu bwalu bajindi shinga jaku kuchisha mafuabu na kwamba ne bumundi ngakule mene mumokuluka biji wetu ni manyisha bana betu bwane bwalu buji mukalengu wajitunga mwenza buji bwalu bwimpe ne bulelela kabiji dichinchimika jamu soko etat de siège kabwena bwalu bwakumujilu nansha bumuna kwamba ne jije tujalelu jijipa bwalu bwa dichinchimika jamu soko etat de siège nanga ndi ntamba kuyishe bwalu ebubwa tufanikishe ne malu ajapita kwetu ku Kongo nana mumutu muchikondo mumusoko tutwikalanga ngondo wakuvuluka masalayi akupona mumvita anubwane bantu betu bikala bana ba jitunga bikala ne jitalala jiyeji jichinchimika jijijumvije chi ani etat de siège mujibamba jichinchimika mapanga jika ajimbula mataji wajitunga wangatapa jiye umona bwase musoko wetu ujimu bunji bwe kujibena lukuna mbatu bwelele misami kwa butuja nabu tunwa nabu katu itumona bwane bajiba fuma kwefi bikala bashifa bantu bwajitalala kubwela mukalenga mulelele yonsu wajitunga uju atamapanga jika ajichinchimika ja musoko musoko adidi mwakala kuchinchimika kwa province dichinchimika didi mwakwikala nanshe misami kwabo ja musoko chanana mbwane bantu bajimu bafete titambo watumona mwakukwata bena lukuna anyi kubifata mapanga jika aji mfumu wajitunga nembula mateji bangata adipa malwa na chibingikala meme chena muyila kalasa kama salai kadi mukukebulula kwa malu kumpala kwa kuyisha tujitukebulula bwa kwamba nitwambile bantu banzambi chingani mapanga jika adi mfumu wajitunga nembula mateji bangata faji malu a jichinchimika ngwamba ne masalai adi angata bulombo di mubitupa byonsu munda mwa jitunga ne kutentekela kwa jitunga mwaba wa bampulushi ngwamba ne masalai ya japinga na bampulushi mumyaba yonso na nshabasi vile myaba yonso dibenza mujumu masalai ya jajambwila bujitu mbwani bikala batenteke diba dibatentekela musoko bokumona benu kuna bediba fumina kujikunyi dichinchimika ja musoko ngwamene kulondolola malwa bikumambila bwalu bikumambile bikwabo bidi bikumamalu amashimi byamba malu amashimi bikumambile bitutu bigile ne ba journaliste media mbalondolola bwadiba ja dichinchimika muntu yonskeni mwakwikala wakule byakulakula nansha ikala wakula malu ajimalelele mbwakufile ditalala munka chimwabana ba musoko kadi bino mona bikumambile bikadi byakula bintu byapatufu bwalu bwa bajiba fete bubanji munda mabintu byambwejelu bantu bunanku bajiba kenge jibu bwane bejibo mumaloko mukando wanzambi uji wamba jichinchimika ja musoko etat de siège
Mujichinchimika ja musoko bilumbuluiji bya bantu biji bivinga na kuji balumbuluiji ba masalayi. Miabi yonso basalayi mbaji balombola. Buji kajiji bwa bantu mumalu makwabo buji bukevela. Kutentekela kwa bantu butuku ne munye echinchikondo chijibambane kuchinchimika kwa musoko. Mumfalansa balokwambane état de siège est un dispositif juridique mis en œuvre par le gouvernement en cas de péril imminent, insurrection armée ou invasion étrangère pour la nation. Il comprend plusieurs dispositions. L'armée remplace la police pour la sécurité publique. Certaines libertés de l'état de droit, circulation, manifestation, expression sont fortement restreintes. À ce moment-là, on ne peut pas donner la liberté à n'importe qui pour faire n'importe quoi quand il y a un état de siège dans l'une des villes du pays. Les médias sont contrôlés même parce que les médias ne peuvent pas dire n'importe quoi au moment où il y a un état de siège. Les tribunaux civils sont remplacés par des tribunaux militaires. Surveillance accrue de la population, etc. C'est ça, état de siège. Que tu bigele boane. Dichinchimika. Dichinchimika jamusoko. Dichinchimika jamusoko. Bantu. Badibika le belan pata kubwaluebu. Mbena lukuna. Bajitunga ja Kongo. Mbena lukuna. Ba mwana wa mwene Kongo. Bana banzambi fatu ditutangila Yefezekel. Mu profete uju feta ji yiku jinzambi. Badiba mu feshe ordre. Le prophète reçoit ici l'ordre de se représenter à lui-même et aux autres par des signes propres et puissants à frapper la fantaisie et affecter l'esprit. Le siège de Jérusalem, c'est qui est équivalent à une prédiction. Kuchinchimika kwa Yerusalema, kwa kadinzambi uleja. Yefezekele, mbwa malu akadini bwa kumweneka bwalu bwa. Jishungula ja Yerusalema, bwalu bwa bubi bwa katamba kubwele munkachimwa ban ba Israel mu Yerusalema. Kikayi nzambi wakatuma bwane. Efezekel ele lubil mbwane ne kwikala jichinchimika tangile biebe nenkusuike ne myonji pambi difebe bwa wewe kwanda mukikuluseke ne kuluseke anu vakumba na matuku awuji uchinchimika musoko kukujumuki kuluseke ne kuluseke mbwane misami kwabuka kujumuki muchima wende kumapanga jika kumana ikwanga ta tujutan na shimukalenga wetu wajitunga kumana kwangata mapanga jika bwane luseke lwa Ituri luseke lwa Bunya lujilwika lebalwishi badiba tubwelela bujinabu mbwa kushala mwima na chishiki bwalu bwa ye uji munyampala uji nzambi mutume mbwane musoko ikala ni ditalala bwalu bwa balwishi badiba fuma kukwabo badiba tulwisha anyi bana ba Israel mene badimunka chiba tutubikile bana ba mwene Kongo badibaje bintu bya mbwejelu basoko kengesha bakwabo no myonji jiba suika Yefezekele nchumani chakwa mene ye ikena mukukujumuka ku mapanga jika ajinzambi mumana kwangata bwadi chinchimika ja musoko na shupikala boko abambane toji chinchimika ja musoko jijibi badiba ke banu bwani mwana wa mwene Kongo afu nungu mukalenga waditunga udi muswiki bwa myonji kujinzambi ujuamba bwani wewe kwene ni bwa kukujumuka tone pakumbana matuku ajinzambi mukufeshe bwa jitalala jibwela mu Kongo luseka lwa Ituri ni luseka lwa Bunya. Bana banzambi diye jilol kutujubwachin tujana mwagwamba bwane yepowa uju ufisha bena yiselele bwalu babungi bakabwele kana mumalo apatufu
bamanyi bamikanda ya nzambi baishi banene badi bambane jitafuaji nchimanyinu cha muchima wa muntu bwa kuikala kujimwana abu mukwabo. On dit cependant le docteur de l'église dit que la brique dans un sens mystique représente le cœur de son prochain. Ainsi dessiner Jérusalem sur la brique, c'est voir et observer le royaume céleste sur l'âme d'un homme. Bikala vajibwe bajiba funda pu Yerusalem mushindu wa Yerusalem mupya ujini bwa kulwa kadimwikala mumfunjibo mumuchima wa muntu. L'état de siège de la parabole est la guerre de tentation nécessaire et l'élévation spirituelle. Nanga tuditwamba bwana jichinchimika bwalwebu bujibu mweneka bwana mvite ya mumi ijima bwana tumono mwakuilwanga na toni mutwikala mwakuchimuna. Apa bajibamba bwana chamo chifike chijichileche bukole bwa nyuma nungubutu jinabu mbwa kujifila kujikilisto mumalo onsu bwa twetu tuchimune mvite yi ya jichinchimika ja musoko. Mukalenga buji nabu mbwa kujifila kujinzambi. Buji nabu mbwa kushala muimana chishiki mumapanga jika kumana kupanga jika. Zambi ni kala nebe. Zambi wakwambe toni chikondu chikala chikumbane cha jichinchimika ja musoko. Fikala jitalala jakubwela. Njisanka jetu, njisanka jebe. Mukalenga wa bantu ba mukalenga. Yepa wetu atambu kukukwachisha mumapanga jikonswa juwangata ni bami nyampala ba ujinabu ni bana ba Kongo bakujumu ni michimo yabu bamanyi bimbo bwana kakwene bwalu bujubwenji mumwishu mwadulu ni diba bujinzambi kayimwanju kwa mba jichinchimika jamusoko mbwalu bujibufuma kujinzambi diye jitu kwachishi jinu kwachishi mujini ja Kristo mukalenga wetu. Amen. Tulomba inzambi Tato nzambi mukalenga wetu tuaski dilibwalu bwa ujutu ishumbi kondibiansi. Ujutu manisho bwalu bwa jichinchimeke jamusoko jitu tubikile na etat de siège mena. Mukalenga wakwanga tramfanjika bwalu bwa okumona bwana baluishi mbabwele munda mwajitu. Nungu bwalu ebu bidibikengele bwane kutentekele mya bionso bwa jitu nga jikani jitalala. Bulele lbuikala wakuleje Yerusalem mupya. Muchikeno kumona kuji yafezekele bwalu bwa lumbu lwa Yerusalem lwa kajini chakufuka tempelo men bwalu bwa bubi bwa banu ba Israel. Kadita atu wetu mukalenga wakamana kwa antijitunga kajifile mundu mwa chanzo chebe bwa umuluile mvita wakumupesha bujitu wakwamana ujumu suika to wayeka kujumuni muchima wanje kubwalu bwa jichinchimika to nibikala jitalala jakabwele umuluile bene Kongo kujibene lukuna bajibatuluishi bikala nabu tutulombele bambi banzambi bonso ni masala yetu onzo adimika la mapona kabiji bashaba kajene bana ni boba chiyabe ndaba lwanu bwane kula majitunga ne bantu ni bintu bya ikala nzambo wabo twaski jina tatu itabuja fatwa lomba nungu tutulomba ni bonso badibasama babeji bakajiba mulufuila bana banshi bantu banunu tubateka munda mwa chance chebo bala mukabiji tatu itabuja jibene shijetu katata kudiye ujuma mwakunu lama bwanu yenu kanu lenduki ujuma mwakunu lama kumpala kwa butumbi bwanji kanu ichilema bwa Yesu Kristo mukalenga wetu kuikala butumbi ne buneme ne bukokeshi ne bukole kumpala kwa bikonde bionso ne tataka ne chendelele. Amen. Yepa wetu anulame anusankishi.